Hallelujah. Kone livi kusambulo lelithi nabo bamnqoba ngezwi lakhe nangezwi lobufakazi nangengadi yakhe. Okusho ukuthi livi nengadi yaJesu nebufakazi kuyahambisana. Kwente kuthi sinqobe. Amen. Bufakazi busita lomunye lohlethi lapha phansi athi ha kanivele tiyenteka letinto. Hallelujah. Ngiyacela ke ukuthi nebafowethu nonke bafundile ngisebenza nani ngimasibuya nje nisabeni ngidawumisa langa nginibone ngitokhuluma nani ngalomsebenzi la nithume wona uNkulunkulu. Ngoba nami sengingenile isigaba sabomkhulu sokukhuluma nalabanye labangaphasi kwakho. Alibonge igama lenkosi. Kuna thathwethu lapha ucela kufakaza nje. Bani beva buhlungu manje kusilapha kufakazwa. Sabafa kushaya incingo basiba. Lobufakazi bavalelana lobufakazi abukavalwa nase ungasakwadi kufakaza senihlaya ningadi ukuthi kufakaza yini bese siyavala. Sivala lombhobho. Sicisha logesi. Hallelujah. Manje kunathathe wethu locela kubonga uNkulunkulu. Kunje ucela kubonga uNkulunkulu. Empeleni ke ngumphathi wami bazalwane ngala kulesifundza saseSidokotho. Ucelile emsebenzini into abuyele emsebenzini buya lapha thathu wethu. Ningamboni lo kangaka ngumphathi wami lo nebazalwane. Kusho ukuthi ngilophethe stage salapha eSidokotho. Nakaphathe isiteshi saseSidokotho uphethe mina enhlambeni. Praise God. Ngiko nje ngimnika ngibathi ufakazi ngiyabuvala ngamvala umphathi. Praise God. Siyabonga thathwethu. Amen. Baba somhlise emahloni. Sanibonani bazalwane. Ngicela ukuhlonipha bukhona baNkulunkulu. Emkhathisini wethu ngivusele nababe wethu mfundisi nebafundisi bonke nelibandla lonke egameni lika Jesu. Ngwakabhembe sibongo sami. Ngiyamthanda uNkulunkulu kakhulu. Ngeke ngibambelele kakhulu ngidawuconza nje endzabeni. Ngekudalwa ngasemafutheni ngigobe kumalinza. Inkosi emsayisibusise. Bazalwane ngicelile la noma labanye baphasi bami bakhona la nginesibinzi ukuthi ngicelile uyati lo ngiphethe region ukuthi ngitela abengeke ngize ngikhone ukuthi ngiqhubeke ngisebende ngingaketi ngahlushwa kunayindzaba ya Luka 17 verse la ka 15 leli ngente ukuthi ngitela kwaba nemadvodza kwase kuba nayinye nayibona ukuthi iphilile yabuyela emva uNkulunkulu yayobonga kungako ke ngilana ngithi angicela emsebenzini ngitela ngelisonto ngathi nangiphuma esontweni ngagijima ngayikhaya emafutheni nginathathe wethu lobe kaphathekile ngangiphuma esontweni ngaconza khona emafutheni ngamthatha ngemoto nasimthatha le ekhaya nayo yasebenza ubuye emsebenzini ngale kuphatheka kwakhe samtitimisa abazalwane samfaka emotweni nasimtitimisile simfaka emotweni bazalwane ngithi akabe edvutane ngalanga kimi kusesesanganekile kusikwenda nje lafika live lelifikako ngathatha sibinzi ngathatha licingo ngashayela umfundisi inombolo yakhe nginayahla katseni lacingweni lami ngajabula ukuthi cha iyangena yona le cause vemfo umdzala sekulukhulu sipheke ungapheka umshayeli abambe asho ukuthi usesengala sonfeni ngibokusho nase ngase Sidokotho ngisinase ngiyofika eSidokotho ngiphinze ngishaya athi usekhaya lapho ngihamba ngemoto yasemsebenzini bathi hey imfisha ngeke ihambe ngithi hayi angisatimela imoto letingekho ngidawuthatha ipersonal car simtidimise simfake kuyami imoto sihambe siyofika ekhaya asifike ekhaya simkhanze babe namake ete babe emotweni akehli phela emotweni thathe wethu ngitenaye inyaro la akede akakho akwehle emotweni ugcina athi umfundisi miyekele nsisila kahle nje ngetibuni khona la mfundisi ke la kwenda waphela ukuvula nje livesi kwasuka ngeva
make ubeka silethe isitulo ngoba ngihamba nalomunye angiphekedele la motini ungumakhelwane khona ngala wasinika tulo sisihlale ngathi mina ngeke ngihlale ngimane mfundisi ngisemphini la ngisemphini ngeke ngene kakhulu kulokugula wakhe nekuthiwa kuthatha apha ngicabanga is not the right place ukuthi ngakusho lokho ngitofakaza nje ngemsebenzi waNkulunkulu ngeva lesitulo lengakahlali kuso athi buyisa isitulo la sisi ngasisonzetha isitulo wathi sukele emotweni wahlala situlweni bazalwane umfundisi bayangambeka isandla ngalesikhathi leso beka sakhuluma nje live la uNkulunkulu afikela lungisa ingcondo wathi bona asekahamba khona bazalwane wahlala lesitulo egcine nje umfundisi uyathandaza nje samukela kuphila sahamba but waphiliswa live ngitokhulumisa emandla elive la uNkulunkulu inkosi emsayisibusisa sabuyela emotweni sahamba secaka walala ngafika ngapaka imoto savula asivalo wafika endlini solathi ihambela ashaya kancane sathandaza enzamba ama-1 of lama-verse lama-verse lesithandazela kuwo ngile ngakhona kwabhala ngakhumbula mva ngathatha i-cellphone ngavula i-notepad umfundisi asawasho kulango lengakhona kwathatha first day sasebenzisa Isaiah 43 sathandazela kuye itolo nzambama nasi before sithandaze sahlabele ingoma lethi inyanga enkulu ikhona la egama lakhe linguJesu kwaphinze kwavumbuka Marko 10 if I'm not mistaken verse 52 mfundisi lapho abuta khona Jesu abuta impumbutho esufuna ngikwendelene yathi manje manje ngibone nje haleluya ngambona acucumuka njengalo kwacucumuka kubuya khona ngidizetela mina ngitoti ibongela mina ngihlushwe ngilamavila ngikho ukuthi cha angede ngambaleke emsebenzini ngidawucela ngitobonga uNkulunkulu ukuthi ukhona uNkulunkulu eyaphila futhi usevini lakhe inkosi emsayisibusisa ukuphike sevini lakhe celile ke lona bazalwane emsebenzini angiteki kinzaba yalabanye ukholo usukela nje mina uthi labantu labaqoshwa la lobabuthanisa lapha nabaqoshwela emsebenzini kahle angake ngabita umuntu haleluya kodwa nako nje lokubaleka emsebenzini nabakithi noma kuliqala kodwa nawubaleke waya kuye ngoba utawuphinza uye kuye haleluya siyabonga sisi lobu ke bufakazi bazalwane lento la ikhulumako yendeke ngelisondo kusile yendeke ngelisondo sibuye kupaphathise lokunye lokusukumiselo yadzathe wethu loya lo sisi wakhe ngokuthi ngifakaze ngikhulume bufakazi ngikhulume nje bufakazi bufakazi belivi bamenda osukuma phansi lamagama lakhulunywa nguSolomon kuProverbs athi asesilifunze lifunze angisinani yalathi bazalwane lapha chapter 4 verse 20 Solomon chapter 4 verse 20 Proverbs chapter 4 verse 20 silapha 22 ngibani lophethe isilumbi lesita ukuthi your word are medicine ngabe ukhona longaba nesilumbi lesita ukusho njalo ngibani olesilumbi lesingasho njalo funda Siswati emntwana msheshisa funda Siswati Vothana yami bambisisa emavi ami bambisisa emavi ami emavi ayabanjisiswa ngemavi lentiwa njani abanjisiswa emavi awedluli ngakuwe uyawabamba wena uyatibambela emavi mvothana yami bambisisa emavi abani kubeka phela wangijinda ayibona uzohamba nemuntu akujinde nje
nawe songishidile. Ndothana yami bambisisa emavi ami. Mhm. Ubeke indlebe yakho. Iyabekwa indlebe yaNkulunkulu, indlebe yemuntu ibekwe emavini aNkulunkulu. Qhubeka. Ungawavumeli ukuthi alahleke emehlweni. Ungavumi ukuthi esuke emava uNkulunkulu emehlweni akho. Bese kuhlala umfundisi, ahlala emava uNkulunkulu. Gijima. Gijima. Walondvolode enhlitweni yakho. Walondvolode enhlitweni yabani? Yakho. Okay? Qhubeka ke. Lamavi akuphila. Kulowo Lowatholako. wona akuphila wona akophela kuwatholayo kuwathola. Hayi nini man. Zona likuphila. Akuphila emazwi akhe aphila. Verse 1 loyo mfana. Verse 22. Mfundisi. Funza singisi kude lo phethe lesingisi lesingathi ayi medicine. Lisho njalo lakho sisi. Anilalele nali. My son, attend to my words. Incline thine ear unto my words. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. For they are life unto those that find them, and medicine to all their flesh. Oh, and medicine to all their flesh. Angumuthi la emtimbeni wemuntu. Awusuka wena. Maswakhuluma sisuke sikunika imedicine. Yabona nje lothathu usuka la uthi wabhala muva. Wathi lebulebu muva. Solomon wakhiphe njalo. Hayi. Yakanga angabhali. Phela sibedlela bakunika. Bakunika le prescription. Awube sogijima na le prescription. Uyalapha idispense ngibuphi wena khuluma wena manje. Khuluma mntwana. Ngahle la ke thukuta lwabonesi. Ngikhombe eceleni na unguye. Hallelujah. Bese wena phela dispense solanza le mithi. Nayo le mithi awuthi na uyilanza bese ufika ekhaya ke so ibeka la mbhetheni wakho ke sogiciketi kwayo uyayifaka la mtimbeni. Nalamavi ayafakwa kuzalethe impilo. Na ungakawafaki ngeke ayilethe lempilo. Thola mabesebandleni. Thola mabesebandleni. Oh, thank you Jesus. Ukhona lokugulako? Ukhona lokugulako lamhla? Ukhona lote lapha ngoba gula lamhla? Mavi akuphila. Thatha wona. Mina ntangishiya la emavi kodwa uhamba nawo. Kodwa mina ntangishiya la. Hallelujah. Hallelujah. Ake simenget nyawo. Your grace and mercies brought me through. I stand this moment. I stand this moment because of you. You're mighty. You're mighty. Brought me through. Your grace, Your grace and mercy
ngicela ukuthi sime ngetinyawo tethu sifunde nalilivi kafushane sitosheshe sehlukane. Livi leli lapha Psalms 119 stanza 7:1. Sihloko senzaba lesikhulumela etikwaso sithi trust God in your trouble. Yethemba simakathe enkingeni yakho. Ungadethembi wena. Yethemba bani kodwa? Enkingeni yabani? Themba simakathe enkingeni yakho. Ungadethembi wena. Funda ke mbana verse 40 verse 7:1. Yeah, 71. Kwaba kuhle kuthi ngihlushwe kuze Psalms 119 family verse 71. Kwaba kuhle kuthi ngihlushwe kuze ngifunze timiso takho. Ukhona phethe isingisi, it was good for me to be afflicted. Ukhona phethe isingisi. Ukhona phethe isilumbi. It was good for me to be afflicted so that I might learn your decrees. Baba lengcwele siyabonga Nkosi. Usiyele amagama lamhla lekungathala ukhuni kwehla. Lathi bekulungile ukuthi sihlangane nana kule sihlangene ngakho. Ngakho ke Nkosi sivumelana nalamavi akho kuthina enyalo. Ngoba phela lamavi akho akuphila. Siyabonga babe. Udumo lonke ke uNkulunkulu aluye kuwe njengababe uNkulunkulu. Egameni la Jesu Kristu leyinkosi. Amen. Lombhali lobhala lapha lasifunda khona. Bathi lesitabelelo lesi sabhalwa yinkosi Davida. Kuningi Davida lakubhalile ngikutholile kulomnyaka lophilile kulomnyaka ophelile simelani nangisemthandazweni. Unomnyaka ophele noma ngiloya. Ngisemthandazweni nakusuka umnyaka kuningi lengitholile. Leli hubo leli ngahlala lemthandazweni almost 14 days ngifundza lona. Ngivuke ngifunze lona nangilala ngifunza lona nzambama njalo ngifunza lona. Ngifunze lona. Kuningi leli ngikukhanzela kulo leli hubo. Kulesinye isikhathi kuleli hubo uva Davide athi kodwa umuntu lomusha angayigcina njani indlela yakhe. Umuvathi nasathi phendula angayigcina indlela yakhe ngekulondoloda livi lasemakathe. Umuva sathi ngikufunile simakathe ngenhlito yami yonke. Ngakho ngiyacela ukuthi ngingaphambuke enyathelweni takho. Ngingaphambuki kulokusho livi lakho. Ngingaphambuki ngesekudla noma ngesancele. Cha, ngingaphambuki. Ngibe sekhathi evini lakho. Umuve asathi I refuse to bend my morals when temptation was before me. Usikwake kwamba khona la khona simo sasesingibita ukuthi la I must bend my moral, but I refuse. Hallelujah. So ngilamanye alama verse leli silifunda la wakhulumile kuleli hubo leli uthi kuleli hubo leli kwaba kuhle kimi kuthi mina ngihlushwe. Okay? Ngubani longathi nakahlushwa asikuhle. Ngoba kuhlushwa nje akekho lokufunako. Sesize sinemkhuba wekucela indvo lesingeke size siyithole. Thandazele mfundisi, nguthandazele ekuthini manje inkosi yami nje ngiphume kunathi inhlupheko la emhlabeni nje ngingahlupheki. Ngisuke mina ngikubuthe ngisuye ngihambe emhlabeni. Ngoba ngiyathandazela usufe nyalo. Kuze kutophuma la inhlupheko namhlabeni. Ngoba kude livesi lelithi siyake siphume etinhluphekweni la emhlabeni.
Mawufunda John 16:33 uthi eveni niyawubalusizi. Kodwa manini isibinzi ngoba mine ngilincobile live. Angathi bazalwane bangiva nakusho njani. Eveni ndaba njani na? Ndaba lusizi. Athi kuthula kwami sengiyahamba kodwa kuthula kwami ngikushiya kini. Eveni nitawuba lusizi but kimi ndaba nekuthula. Bese thina siyaphambathisa sesifuna kuthula eveni. Kan eveni sitawuba lusizi but kuye sibe nekuthula. Awumangalo ukuthi labanye abantu bake mamangale ukuthi wena wentwa yini lokusuhlukubethe kangaka but nabasibakubuka bakhanze solo nje une peace. Sizathu ngiloko ukuthi wena awufuni kuthula eveni. Uyakwazi kuthula ukuthi kutholakala kuJesu. Siba nekuthula la kuye sihlaselwa. Kodwa sibe nekuthula la kuye. Yini lele senta sibe nekuthula kuye? Inganasi la kuye sifike sifunze indlela takhe. Letindlela takhe tithi imbi yakho akusiyo yakho yami. Lotsinza wena utsinza inhlavu yeliso lami. Lifike lelivi la kuye lithi lalela la ngibite ngelanga lakho lokuhlupheka. Mina ngidakhulula wena ngithumisa. Ngiko lokwenta sine sibe nekuthula la khathi. La ikhathi kule nhlupheko. Hawu Ushothi bahlala bajabulile labahlaselwa kangaka ngoba nencawo sasihlasela. Yewena siyahlaselwa thina. Hayi kancane. Hlaselwe ngekufa uzotshela ukuthi bo utse bani uthi utakubulala. Bani uhambele ukubulala. Fine. But khona lapho usikhanze sinoni no nekuthula. Yini sibe nekuthula ingani nasila kuye sifike sifunze indlela takhe letithini letisitshela ukuthi njengalo bantwana Hebrews chapter 2:14 and 15 njengalo bantwana baba bantu kwenzingeka ukuthi ke Jesu Kristu abe ngumuntu njengawo kuze kuthi ate ubhubhisa sathane labe nemandla etikwelisuku lokufa hayi nyalo akasena mandla etikwelisuku lokufa abenawo sewude ashonaphi Colossians chapter 2 verse 15 wabaphuqa tikhala wabathela ngelihlazo ebaleni abanqoba ngaso siphambana ngiko ke lelo kusenta sibe nani na sibe nekuthula pho lamuhla mfundisi uthini pho lamhla mfundisi uthini ngitokuthi mina lalela la lenhlupheko le lolobhekene nayo hambe yobuta boMartha na Mary bake baba nayo bagijima bayimikisa kuJesu wafike wathi Jesu lenhlupheko le ayisiye kufa le itawuletha ludumo kuNkulunkulu sithe uthi thine lesinye isikhathi nabambela wena umgodi bathi bakubulala abantu lokho ukuthi bayakupromoter ayashumayela mani Nkosi yami indoda yase South Africa ayiyenze yona kunami kodwa nje icishe ibe insize yami bathi akaluphonde uyashumayela indoda yase South Africa yasi le ndoda yase South Africa kwaba khona indoda lebe ineng eneti 70 tayo yayinenkinga nembongolo ledla watermelon ba bathi ngale nyanga yaseyithi le ndoda no le mbongolo le ngifuna kuyisebenta le ngifuna kuyigciba iphila watshela ukuthi 70 takhe kwabuyi tell B yemba umgodi lomuthe base bayikhunga imbongolo bayifuqela la khathi yathi wohlo lekhathi wathi yathi wohlo yalala endanje wase wathi sathana emafosholo neyigcibe ebusuku bayigciba uthi ke baba eliphondo lembo uyasibona lesitebhisi uthi mbongolo nabayigciba isingeva kusomhlaba semnengi ithi ivuke iphindze ihlale la itikwawo baphindze bagcibe
iphindze ihlale yente nje baphindze bagqibe ye wena bayagqiba lati kwakho but shake yourself baphinde bagqibe basho ukuthi imbongolo nyalo ayisaphefumuli basebaqhibile ye wena busuku bonke bagqiba abantu basebaqhibile iphindze ithi imbongolo ikhuphukile ngetulo kwasinakusa babone amahleba phela nje babaleka siyaqhitshwa but we shake ourselves mashaker sishaka ngelizwi lelithi konke wakufaka ngaphasi kwetinyawo tethu singashaka sikubuyise ngaphasi kwetinyawo sibuye ngetulu hey wena stay ushaka la kunetino lohlasele ngato wena kuhlangene ngawe kodwa this is the day that the Lord has made shake it ubuye ngetulu ya shake bese ubuye la ngetulu hayi wena siyaqhitshwa ngeke sibavale kusibangasiqibi kodwa lalela ngeke basivale futhi kuthi singashake sesibuya ngethu ngiko-ke Davida ngaze uthabethi ngisekhathe emgodini kwaba kuhle kuthi bangiqibe khona ngitosheka ngikhuphuka Hallelujah! Hallelujah! Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ. Hey! Oh, thank you, Jesus. Every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Ngivumele ngikhulume ngebufakazi lobu ngithunje. Fakaze ngemadoda nje lambalwa. Mighty Davida kwangilungela kuthi mina ngene njani na balamanye amagama uNkulunkulu sivumele lesimo ukuthi sifike kuwe but asikethi kutokubulala sithi kutokhulisa ubufakazi bakho sithi kutokhulisa ulwadi lwakho ngaNkulunkulu. You will never be the same. Umuntu ohlaselwa akafana nalongazange ahlaselwe. Akayuze futhi. Akayuze. Lamathotha ngifunze ilokhuza mama bamathini. Namhla thanda. Umuntu okuthanda kulokufunda. Manje nje ke uya urefresh njenganye yabo sivula etinye izinto ubuka. Ngibuka lamanye mashumane labakhonta ala and uthi kuthiwa is the richest family in the world. Ngabo labakhala ama mosque all over the world and futhi ngabo labakhipha lama scholarships all over the world. Le scholarship kuniketa bonke bantfu labatsatsa lenkolo yema Muslims. But unemali lo muntu unema connection. Angathi kuthi nganiphumelela njani ngoba ngifundze ito. Unema connection all over. Lo mkhulu lona sone madodana lamabili. Lendodzana itale umfana, lo mfana wecala tala umfana abe ligugu lakulo mkhulu kakhulu lo mkhulu lo rich. Can you imagine umtukulu wamkhulu lo rich? Wenda noma ngabe yini uqhina noma ngangimuphi umqhino hamba noma ngangiphi isaluni angathi ngangivayini
bese uyesuka umikiswa eAmerica kuthi ayothola imfundo lephakeme, afike le atholene nalabanye bangani, adangathola nalabangani bese bayahamba baya kulelinye live nalomngani wakhe, ahambe umngani wakhe baya kulelinye live. Kulelinye live bafike bambone lokuthi ngulomfana wana injinga lenjinge kakhulu emhlabeni. Bamthathe umntwana, babathathe nebafana nalo lomunye umfana umngani wakhe la bahamba naye baba kidnap. Uthi noma ba kidnapper bahambe nabo etindlini letinema wall fence lamakhulu la kungangeni umuntu khona, bahambe nabo. Ngiyekelele yalomunye ngathi lomunye kwendekani, ngathi waphunyula njani lomunye kwasala lo enjinga, washaya wayekelwa. Uthi ke kwafunwa ngale, kwafunwa uyise lo nemali, uyise lo nema connections all over, uyise kwashayelwa ema intelligence emhlaba. Money is not a problem, but kufuneka kutholakala umntwana. Laphela liviki angatholakali, basina liphelile liviki angakatholakali, lasina liyophela lesibili. Bathi uthi lona lo ichaza kolenzana lakhaya bebanenfombatana yemAfrika waseNigeria lokholo wakho longumKristu. Bathi lonfombatana longumAfrika longumKristu waconza la kule yiso lomfana, wathi sengehluleka kudibamba. Baba wakho unemali, unema connections, but in this case ma connection nemali awasebenzi. Wasinobada sengifuna ukukushela manje ngaNkulunkulu engimkhondako ngaJesu lo setindzaweni tonke ngasikhathi sinye, lovula kuvaliwe abonakala sangekhathi. Wasinyalo kude longabuyisa lo mntwana ngaphandle kwaloyo Jesu loyo. Uthi wasina kayikhuluma lo mntwana ngathi uthi uyathi lo mntwana ukuthi ngimemorize iQuran from my birth. Ayikho linye into lengiyade ngaphandle kwale, and le risk la sangifaka kuyo imadima kakhulu. This is a risk la ngifaka kuyo le. Uthi but kwaba nento nakakhuluma lengathi yang-overwhelma, iyangimbathisa, ivula tindlebe tami ukuthi qhubeke ngimlalele, singamlalela. Uthi waqhubeka ndobatana, wasilele ngikhuluma ngaye nguye loya lovuma ukuthi encwadini yeZenzo 12 aboshwe Petro afakwe ekhathi nekhathi nelijele. Afakwe ekhathi nekhathi nelijele. Uthi wamfunzela lo ndombatana, uthi wamfunzela uthi one of the good days nelibandla lalikhuleka kwafika ingilosi yasishaya Petro, yathi vuka ugqoke Petro. Wathi lo mfana akho lela kakhona khona, the same angel, the same Jesus Christ uyawuthumela ingilosi fika imbambe noma ngawuvalelwe kuphi. Usiwalifunza leli verse dawa tinketama kuPetro kwangathi Petro uyabhutha, uthi wathi wangilandzele. Uthi nakathi salifunza ukuthi wangilandzele, umnyango weqala wativulekela, umnyango wesibili wativulekela, umnyango wesithathu wativulekela, asangaphandle ingilozi yaseyamyekela. Wathi lo ntombatana emNigeria nguye loyo ke lele ngikhuluma ngaye namhlanje, ulela kunalo mntwana khona uyabona. Uthatha sithandaze kuye, wathandaza kuye. Mind you, ngeke kuthandaze lonke lekhaya, kuthandaza labantu. Wathandaza.
lela kavalelwe khona lo mfana aboshiwe. Hey wena kude lifastelo lincane lelapha. Hey kunenguzanguza isivalo la lesivalo ngedinketama leja. Uthi wathi lo mfana lela bamvalele khona basaplana ukuthi inje ngabatayibita malini. Lalela uthi weva umfana atsinze mahlombe. Watsanga ubuke emahlombe umfana uthi dawa tinketama labamfase ngawuthi indophi taqaqeke tahlala phansi kwavuleka umnyango uthi umfana waphuma kwabathe lo mbonako nakahamba wahamba ebale wahla hey estaladini babona umfana yinga wathi kuphi police station bathi ngalaphi police station bamthatha lo munye umix police station police station umfana wabita inombolo yamkhulu wakhe wasekhuluma ngenombolo yamkhulu wakhe bashayela mkhulu wakhe bathi mkhulu sithola umfana ayinga la uthi wakho ungumkhulu wakhe wena hayi wena manje siphelile isikhathi sekuthi sithi wendani uNkulunkulu kubobani sekufika isikhathi la sithi wendani manje esimeni sakho kulesakho simo wendani manje bekufanele uthi lo mfana wemuslim uyise wabita umndeni wonke wahlala phansi wathi kahleni khona into lengiva sengehlulekile khona into lengiva kwendekeni wathi umfana wakhe khuluma ndomatana wakhuluma ndomatana wayibeka yonke indzaba ndomatana wasaka ibeka indzaba wathi mkhulu lonke lelami likhaya liya kuJesu ngoba lo ala ngimbite njalo akenti lutho hayibo sengiya kulo Jesu manje ngiyamethemba ngiyamethemba uma uhlangana bamba kube kunye uvumile wena sinhlangana naleti into leti enkulunkulu ngoba ufuna ngikwathi kangcono lesimo lesi sitengifundisa wena kangcono ngilapho ke sekutawufika elumini lwakho uthi so that I may know him ngeke ugcine lapho utase uyedlula uye kuna indzaba lekhulunywa nguPaula 2 Timothy chapter 1:12 uthi I know whom I believe. Hey wena simo lesikwenda wena uthi ngiyamati lengikholo nguye umathi njani ngadibana nalokho wavela angikhulunkulu lesimo lobhekene naso asikethi kutakubulala kodwa siteke stomati kangcono ngoNkulunkulu bamba lapho ngikhuluma nabantu la kuwe wena lo tekuthi uNkulunkulu atokuphumelelisa awunaye awumfuni no ayihambi kanjalo uyathatha ukuthi wena uhamba lisonto awukholwa kufanele wemukele Jesu ukhuluma ngaJesu lo tawusina ukhuleka kuye abalanga kuye ala kuwe hayi lisondo lakho ngikho ke asathi Johane bonke labamamukela wabapha amandla lesimo lobhekene naso lesi asikethi kutakubulala Staluletha lithumo kuNkulunkulu sengiyathandaza Jesus. asimeni ngethinyanga
Funa thandazela umuntu. Lonesimo kodwa yena kanayo Jesu. Faka Jesu oqala. Kwangilungela ukuthi ngiyezakhele kungilesibili. Ngimikiswa simo. Kwangilungela ukuthi ngemukele umuntu loshintsha simo. Ngamemukela washintsha simo sami. Ayiqali lapho lenzaba iqala kusumemukela. Yemukela Jesu. Yekela ukuthi akashintshe simo sakho wena ungenaye. Funa thandazela umuntu. Kodwa mfundisi ngiyamfuna mina lo Jesu. Ngechemda ngaphambili, ngechemda ngaphambili. Ngechemda ngaphambili ngiyahamba. Hey lalela la. Wena unelisondo ude Jesu. U religious. Wena unelisondo ude Jesu. Yemukela Jesu. Kichima yemukela Jesu. Jesus. Yemukela yena. Ngoba nawe emukela yena. Yes, Lord. Nakanjani? Wabafanele ukuthi bavukelwe sivunguvungu kuze bemukele Jesu. Wangena Jesu esikepeni semkhumbo wabo. Oh, Jesus. Yena kangeni ngengane. Thank you, Jesus. Ungena ngekuinvitewa ngumuntu. Hallelujah. Athi umuntu ungena Nkosi esikepeni sempilo yami. Yes, Lord. I'm telling you angidlalo ngila. Nengithunywe kuwe mina. Wena unesimo. Sekukholwa kodwa ukholwa. Jesus. Nesimo sekukholwa kodwa unaye Jesu. Mina ngikhuluma ngesinziso. Mukela Jesu. Mukela isinziso ya Jesu. Hey wena yekela kutentisa, yemukela yena. Yes, Lord. Hallelujah. Yemukela Jesu. Umoya wami Nkosi, Hey, Nkosi yami. maye ulambele wena. Sengi. Ah. Dinga. Wena. Hey lalela la. Hey. Ngiyakutshela wena utsinga Jesu. Mo- Wena utsinga Jesu wena. Sengithi hallelujah. Sengithi Jesus. Sengithi hey, let's worship him. Oh.